Assalamu alaikum урматтуу мусулмандар туугандар. Мына бул Кара Суу районундагы Ленин мектебинде буга чейин жоолукчан кыздардын мектептин короосунан жоолуктарын чечип кирип жаткан видео интернетке чыгып, коомдо кызуу талкуу жараткан эле. Ошентип бул текеберликтин туу чокусуна жеткен мектептин директорунун үстүнөн арыз жазылып, иш прокуратурага өткөзүлүп берилген эле. Күндөр өтүп, ошол жердик туугандардан абал кандай экенин сурасак, жоолугун чечпей калышты деп кабарлаган эле. Бирок биз ага көңүл толбой, өзүбүз көзүбүз менен көрмөйүнчө ишенбейбиз деп кайрадан ошол ажаан мектепке жетип бардык. Барсак, ошол мектептин корукчусу сыртка күч колдонуу менен сүйрөп чыкты. Алейкум, hoş geldin. Ne oyunca gelmiyor? Hukuk korkusu. Ruhsat verildi mi? Ruhsat gelecek. Gelecek. Ruhsat gerekler. Ruhsat gelecek. Hangi var? Ruhsat gelecek isimden. Ruhsat gereği var da. Kameran tatlı var. Tatlı usta var. Ne karar itirazı? Tatlı ver kamera. Sen de kamera. Tatlılar. Gengil tatlı. Ne cevap itirazı? Ne kadar lazım? Karar edin lan. Ne gidiyor da? Gel çıktı mı? Tart. Çıktı mı? Tart. Gel. Evet kamera tart. Beni de tart. Gel. Çıktı mı? Kimsin siz? Men akrana. Şkolda nasıl? Ha? Şkolda nasıl? Koldan kalsın. Ruhsat çok mu eski aytan? Lisensiyasını aldırıp koyduk ha. Kalaşınca aldırın. Arızlanıp koyduk. Kalaşınca. Lisensiyasını aldırıp Aldırıp koyun. Koldan gel abi. Aldırıp koygular. Men dağını ayttam aka. Bekir azı kıyınçılık koygular. Çıkıp durguladı Qanday otam. qiyinchilik bo'ladi? Çıkıp durguladı otam. Qanday qiyinchilik bo'ladi? Ya azıcık jaman bolup kalgan. Çıkıp Aytdim, durguladı. jama, qanday jama bo'ladi? Çıkıp durguladı otam men. Tutdim-da. Çıkıp durguladı. Vakşa girmiyor aklına var yok senin. Mizan Sen çekereye giriyor otasın. Çıkıp durguladı. Ber qomdiqchay. Mayli çıkıp durguladı. Qomdiqchay deyim. Ruhsat bolmagancha girmeysin dedim. Oldu, Jirime jol jastırın. Ko'rsatchi shu qaysi mizonlar qayerda bor? Çıkıp durgula. Qayerda bor shu? Çıkıp durguladı. Aç işte. Sen tushuntirib bersanger mizonni. Tushundirib beraman boshqalar. Yo'q, tushuntirib berdi. Tushundirib beraman boshqalar. Tushuntirib berdi deyim. Tushundirib ber. Qo'ya qiynab oqsaqal. Boshqalar. Orada günüçi sal sakalda qo'ynam sal sizinglarni bilgila boshqalar. Shkoldanmi? Men dag'ini aytdim. Shkoldanmi deyim. Bosdin, chiq eshikka. Shkoldanmi deyim. Qo'ldanam men. Qo'ldanam deyman. Qiynayman bo'lar ekan. Shkoldanmi? Gel chiqib tur. Shkoldanmi? Tartasin? Chiqib tur. Gel. Chiqib tur. Nima? Yo, Aqlnaga tortaversin. atdim ya. Chitmesh. Chitmish. He? Bas. Onu ofisga bas. Mizon uzatasan, re. Ne ofisga aparam deyman. Bas. Mizon uzatasan. Yur ofisga chiq al. Mizon Yur bas ofisga chiq al. Mizon uzatasan deyim. Sen uzatasan. Sen ruhsat Ya yok, gir otasan. arzdanasın, gerek bo'lsa. Ruhsat yok, gir ota. Hakkın yok Ruhsat senin. gerek yok. Ачынында мамлекеттик мекемелерге эч кандай уруксатсыз кирип барсаң, камерага тартсаң да болот. Кимде ким тоскоолдук кылса, анда ал мыйзамды билбеген чала сапаттыгын эле көрсөтүп жаткан болот. Çıkıp durguladı otam men. Shkoldanmi otasan? Çıkıp durgula. O'zing atın kim? Аты жөнүң At айтпайсың. çıkan tanışalım. Аты жөнүң айтпайсың. Аты жөнүң айтты. Bilmiyor, koy uyatma. Tanıştırып koydum ya. Аты жөнүң. Çakra giberdim baldan. Аты жөнүң айтпын. Çakra giberdim baldan. Аты жөнүң айтпын дейм. Çakır. Çakra giberdim baldan. Кинжалдаган силерди. Силерди кинжалдаган айтсаң? Кинжалдаган. Çakır. Orada görüşürüz. Çakra. Allah'dan korkup. Korazanı ceştirip koyalım. Кинжалдаган айтсаңар? Атаны жалдаган Эми мектепте. танышабыз. Мектеп. Hem tanışalım gel. Bas. Жүзекке чабыла. Tütüre cübüle. Тарта. Ete cübüle cübüle. Nasıl? Turist bağlı. Комдук жай бере. Adamca ayttan. Komduk Комдук жай cahil дейм. Охрана агентствоға арызданасың. Лицензияны алдым. Gel çıkıp dur mu? Не кыласың? Adamca ayttan. Урасың да. Ne adamca Сен үйүң ayttan. эмес бери. Adamca ayttan. Сен үйүң эмес дейм. Adamca ayttan. Сен адам. Сен үйүң эмес дейм. Ne adamca ayttan. Сен үйүң эмес дейм бери. Çakır mı? Тарта. Не кыласың дейсің? Не кыласың? Комдук жайбы бул? Kolda var. Ben Комдук жайбы бул? Комдук жай? Yok. Комдук жай билесизби? Verilek mi? Siz мыйзам Siz билесизби? ruhsat verdi kimsiz var? Ne akrana? Akrana olsanız ruhsat veri turan demeyiniz Kim var aytdı mı? kim? Var mı? Var mı? Var mı dokumentin? Ruhsat verildi. Giriş gerek dedim. Var mı? Комдук жайбы. Var mı de? Başınız Var mı de? Комдук жай. Не Ой, кылып не? Yok var mı demiş. Dokumentin var mı? Girişin degen Ben yer. konduk Mesele anlayın da. Sen Sen az girip al. Bir sen koy. sen үйүң эмес бер. Bravo. Tanışın. Sen uyun bana. Бер комдук жай. Ben dağına ayttam. Макман. Жақсы сөйлегілі, жақсы сөйлегілі. Жаман сүйлөйсүңбү? Жаман Сүйлө. сөйлеген сөзün қарсаң, орында күні. Sen Orazan arlaştırmaya anda var. kılmazsın. siz деген Sen жақсы мамиле қыл.
Siz degенге татыктуу эмессиң сен. Күч колдон чыгарып салдыңыз бизди. Конечно. Коомдук жай Sen бер. ruhsat yok girgen. Мен мусулман кыздардын укугун коргоп келсем, сиз мага Men тоскоолдук doğru кылдыңыз. aytам. Siz To'xtatdi. Кудайдын касында да күнөөкөр болдуңуз. Күнөөкөр Yemi? Yemi. Өзүңүз To'xta. ойлонуп көрүңүз. Gelirsin. Мусулман кыздардын укугун коргону келип тоскоолдук Уруксат кылдыңыз. Сиз сылап кыяматта кириш жооп керек. бересиз. Кыяматка ишенесизби? Ишенесизби акыретке? Şeyler. O şakta cevap verir. O şakta cevap verir. O şakta cevap verir. Азыр ошентип баатыр боло бересиң. Акыретте абалыңды көрөбүз. Жана мындай аянычтуу көрүнүштөр ушул менен чектелип калбады. Кийин ошол мектептин директору ишке кечигип келди. Балким бул анын адаты болушу мүмкүн. Бизди көрүп, жүрөгү түшүп калдыбы, Айтор корукчуларын чакырып, бакырып, кыйкырып, ач эле ач деп кыйкырык жасап жатты. Директор бей жакшы экен. Урматтуу директор, айтсаңыз, эмнеге жолуксаңдар мектепке жолун чечип кирип атат, айтсаңыз. Урматтуу директор. Каякта жүрөсүң? Ой, урматтуу директор, айтсаңыз. Дагы деле жолуксаңдар чечип кирип атыптыр го жолугун. Tez tez girgilersin. Райондо эскертүү бербедиби?